प्रणाम तुका सोनिया, वंदन तुका धनिया, सगळा प्रचार असणारा. काकू तुझी दाखय, चिवी तुझे लाभय, देवा आमच्या साकोळदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू म्हण सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्या जायना होती तुझी भक्ती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा प्रचार असणारा. काकू तुझी दाखय, चिवी तुझे लाभय, देवा आमच्या साकोळदारा. देबरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांजुदाचेर विस्वास दवरून सोमयाचेर बावर्त दवरन वडपातीन सांजुदाच्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. तुमची ते समा घेवन तुमची मागणी घेवन ह्या पुंतळाक येता आसतना ह्या माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटूंक ह्या पुंतळाक तुमी जमा जाल्यात. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागतना तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता. प्रतिरितीन परगांव नसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर, विविध पिढेशिडे ओळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर, कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर, प्रतिरितीन अफगानिस्तानांत कश्ट दिल्या आमच्या देशाच्या तशेंच तांच्या देशाच्या सर्व लोकां खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे संदर्भात अर्ग आनी तेसां बसोत मिस भेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दो कतार. जल्मदी संदर्भी देवागर घरसन भेटयता विन्संट लोबो, गोरेगांव, मुंबई. लॉरेन्स डिसोजाच्या बऱ्या भलायकेच्या तेसां बसोस मिस भेटयता एग्नेस डिसोजा, मुंबई. देवदीन जेनिफर परपेत्वा कॅस्टलिनो हिच्या आत्म्याक मिस दिता जुलियन आनी फिलोमेना तांच्या आवय बापूय कॅस्टलिनो आनी सिस्टर ताची भयण जविटा आनी जॅनिस कॅस्टलिनो, कुलशेखर, मंगळूर. देवदीन फर्नांडीस कुटुंबाच्या आत्म्याच्या संध्या बसोत मिस दिता लिल्ली लोबो आनी कुटाम बळकुंजे. देवदीन फ्रांसीस डिसोजाच्या 3ऱ्या वर्साच्या मरणा सुवाळ्यास कडून मिस दिता आयरीन डिसोज आनी कुटाम पेर्नाल. तशेंच सांजुदामारी पालबलेल्या बऱ्यापणा अर्गां मिस दिता सुनीता रेबेल्लो, पुणे. तुमी बसोत मागया, हांव समेस्त बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसिलां सुवाळ्यास काडया तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव असो, मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, देवाचे उतर आयच्या दिसा आमी सुमयाचेर विस्वास दवरूंक आमचे उडवेकाय सांडून कल्तिकायन सुमयाचो पाटलाव करूंक आनी सर्गीच्या बापाच्या योजनाक साकार दिवंक उलो दिता. आयच्या दिसा भगवंत बार्तोलोमेव जेजूचो आपोस्तल वा धर्मदूत ताची फेस्ती आज आचरण करता. देवाची कुशीपाल शांत जेजूच्या संवसारी मिसावाच्या परगट जिवितांत जेजूचो सीस जावन सांगा दिल्लो बार्तोलोमेव विशेष करून देवाक मानता दसलीची निर्जेलो. ताच्या पावलांनी चलोवंक आज आमी जाय म्हणलें सत आयची दीस आमकां परगट करतना सांजुदी बार्तोलोमेवाचो सांगाती दोगांनी मेळून सुमयाचो पाटलाव केल्लो आनी आज तांची देख घेवन आमची जिविती तांचे भशेन पवित्र करूंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर एक घडी बरो आमी मौनपणी दोळे धांपया. आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया.
सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुझ्या पुताची सोनो संवसारी आपल्या परगट मिसा वेळार सर्गींच्या राजाची बरी सतां कळीत केली. पूण ही सतां ताचे उतर मारिफात आटापल्यांत ती वासूंक, ती पाळूंक, ती जिवोंक आमी विसरल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापान बोगसाणें मागून म्हणटा, सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. मुगळा जेजू, तुझे उतर ससनी जिवीत दिता ते उतर आमी पाळूं ना. ससनी जिविताची वाट ह्या मुखांतर आमी सांडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापान बोगसाणें मागून म्हणटा हांव, क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. पवित्रत्म्या परक्लिता, तुजो सांगात भोव गरजेचो. आमी तुजी तेंपलां म्हणलें विसरल्या. आमच्या मेळ्या जिविता मुखांतर, पातके जिविता मुखांतर हे तेंपल आमी बस्ट केलां. तुका रावोंक फावो ना जाल्लें जालां. ह्या मुखांतर तुजो आमी तिरस्कार केल्लो आसा. पश्चातापान बोगसाणें मागोन म्हणटा हांव सोम्या, सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा पुंसर्गी आदिशाती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवासा. तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मांडून घे. की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या घर संगती ते संवगतीर इरेद्या बसोत आमी मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडा आज कडयनांच्या बसोत आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, बगे वजूता देवाक समर्पिल्ल्या पुंतळात ह्या नव्यानाच्या दिसा तुझ्या धर्मदूता बगे बर्तोलोमेवान वडा बाबार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो. ती परबाच्या रोंगू आज आमकां आफोव केलें. ह्या संदर्भी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव, तुजो पाटलाव ह्या सिसांनी केलो. तांचे विनवणेन आनी मजतीन तुज्या पवित्र सभेच्या देखीवंत क्रिस्ती जिणये वरवीं
सगळो अक्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून वळखोंक आनी ताचो पाटलाव करूंक फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उगडापाण पुस्तकांतलें वचप. देवदूता मदल्या एकल्यान म्हजे चर्ची येवन म्हणलें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पोतीन जावची व्हंकल दाखयतां. आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे तळवेर व्हेलो आनी थंयच्यान पवित्र शहर जेरुजलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवातावन तें देंवून येतलें. देवाच्या वैभवान तें सगळ्यांच परजळटलें. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको तळतळीत वज्रां सारको दिसतलो. त्या शहराक रुंद आनीक उबार पागोर आसलो. ताका 12 दरवाटे आसले आनी एक दरवाट्या चडशी एक देवदूत फारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दरवाट्यांचेर कांतयलेलीं. उदेंतींतल्या कुशीन तीन दरवाटे, उत्तरेच्या 3, दक्षिणेचे 3 आनीक अस्तमेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदल्लो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरयलेलीं. देवाचें उतार हें. तुझे बक्षवे स्पोरा तुझे राजवडकीची मायमा वाकणतले. तुझे बक्षवे स्पोरा तुझ्या राजवडकीची महिमा वागणतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिन वाजतले. तुझे राजवडकेची महिमा वाकणतले. तुझो प्रताप वर्णितले. तुझे बसवे स्वरा तुझे राजवडकीची महिमा वाकणतले. अशें सर्व मनशांक तुजी महत् कार्यां आनी तुझे राजवडकेची प्रतिष्ठीत महिमा कळीत जातली. तुझे राज्य सदा बाळतात असले. तुझी राजवडकी संततेचे संतते उरतात असली. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकीची महिमा वाकणतले. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवन. सर्वेस्पर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणा उलो मारतेल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पर लागीं आसा. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकीची महिमा वागणतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकीची महिमा वागणतले.
हालेलुया गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उघडी साऱ्या हालेलुया गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उघडी साऱ्या मिस्त्री तू देवासो पूत इस्रायल असो राई तुमसू हालेलुया गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उघडी साऱ्या हालेलुया गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उघडी साऱ्या सर्वेस पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो भगवंत सुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ पिलिपाक नतनायल मेळ्ळो आनी पिलिपान ताका म्हळें मैजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवादेच्या पुस्तकांनी जाचे विशांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो नजरेचो जेजू तो जुजेचो पूत नतनायलान जाप दिली नजरेत असो थंय जावन कितें बरें येत प्लीत ताका म्हणालो ये आनी पळय आपणास येतल्या नतनायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक कोरो इस्रायलकार हाचे थिंग कसलेंच कपट ना नतनायलान जेजूक विचारलें तुका कशी म्हजी वळख जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिप्पान तुका पोवच्या आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो नतनायल ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत जेजून ताका म्हळें अंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सतमनताय हाचे प्रासूत थीं घडिता तूं देखतलोय उपरांत तो म्हणालो सद हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जालो आनी मनशा पोताचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुमी देखतल्यात देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिगानो नतनायल ताका एक नांव बर्तलोमेव म्हूण येत जेजूचो एक सीस पिलिपाचो इश्ट पिलीप जेजूचो एक सीस ताचो इश्ट नतनायल हो नतनायल देवाचे उतर म्हणटा जेजूच्या तोंडान तावन एक कोरो इस्रायलकार आनी कोरो जुदेव कित्याक म्हळ्यार इस्रायलाच्या उदरगतेची वाट पळोवन आसलो मनीस हो नतनायल इस्रायलाच्या उदरगतेची वाट पळोवन आसलो जेजू बाळकाक टेंपलांत बडयतना थंयसर एकलो प्रवादी आसलो कोण तो सिमियोन प्रवादी आनी हो सिमियोन प्रवादी इस्रायलाच्या उदरगतेची वाट पळोवन आसलो जेन्ना ह्या सिमियोन प्रवाद्यान जेजू बाळकाक हातीन धरलो तो संतुश्ट जालो आनी म्हणालो आतां जाल्यार म्हाका तूं व्हरून वच सर्वेस्परा कित्याक ह्या संवसाराची सोडवण म्हज्या दोळ्यांनी रूप हांवें पळयल्या ह्या संवसाराची सोडवण म्हज्या हातांनी उखलून धरल्या आनी म्हाका तुवें आपूण व्हरयेत हांव संतुश्ट जालो म्हणटा तो सिमियोन प्रवादी आनी तसल्याच कालेतीचो मनीस हो नतनायल इस्रायलाच्या उदरगतेची वाट पळोवन तो आसलो तो हेरां जुदेवां बरी न्ही तो शास्त्र्यां बरी न्ही तो फरिजेवां बरी न्ही शास्त्र्यांचें फरिजेवांचें सदुसेवांचें चिंताप ताका सारकें जायनातलें तो खंडन करतालो जेजू कशें खंडन करतालो तशें तो खंडन करतालो ताचे विरोध कोणी म्हणी जुस्ते आसात गी म्हूण तो वाट पळोवन आसलो कळ्ळें गे देखून हें चिंतना मतीन दवरनो तो पिलिपाक मेळ्ळो कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या काळार त्या जुदेव लोकांची परिगत तितली बरी नासली ते विशेष करून 3 तरान कश्टून आसलो हो इस्रायल लोक जेजूच्या काळार एक राजकीय रितीन म्हळ्यार आतां अफगानिस्तानाक कसली परिस्थिती आसा तशीच तवळ जेजूच्या काळार जेरुजलेमांत आसली कित्याक म्हळ्यार जेरुजलेम जुदेवांच्या हातान नासलें
ते रोमी चक्रवर्ती आचान नाशिल्लें देखून रोमी चक्रवर्ती ह्या जुदेव लोकांचेर अडल ते चलयताले आनी देखून राजकीय रितीन ते शोशीत जाल्ले तांच्या हक्कांत सगळीं दामून दवरलीं पांयां तळां मस्तून दवरलीं दुसऱ्यान हो लोक धार्मीक रितीन कश्ट नाशिल्लो तांकां एक मात्र जेरुसलेमाचें देवाळ आनी जेरुसलेमाच्या देवळांत नाका जाल्ल्यो रितीच्यो रिवाज्यो रिती पुरो आशिल्ल्यो आनी ह्यो सदुसेवांनी फरिसेवांनी आनी शास्त्रांनी करून घाल्ल्यो बऱ्या वयर बरकोट्यो ओंग तांगणांतलीं वचीं ह्या रिती रिवाजी मुखांत्र धार्मीक कानूना मुखांत्र ह्या लोकांच्या माथ्यार तापुल्लीं आनी तातूंत लोकां भायर येवंक जायनासलें चलावणाक आशिल्ले पयशे रोमी चक्रवर्तीचे पावंड आनी देवळांत गलिजे आशिल्ले इस्रायलाचे पयशे शेकेल कोण पळय पावंड ते देवळाच्या उंड्यान काणीक जावन घालता पावंड तो पातकी जाता गुन्यांवकार जाता ताची पातकां बॉक्सांतलेलीं जातात म्हूण थारायिल्लें नियमशास्त्रांत देखून लोकांनी कितें करीत आशिल्लें पावंड बोल्सांत आशिल्ले पयशे मांडीर वचून थंयसर देवळाच्या मांड्यार वचून ते बदलचे आशिल्ले मनी एक्सचेंज कावंटरांत ते एक्सचेंज करीत आशिल्ले आनी उपरांत शेकेल ते गळीचे आशिल्ले जायती अनीत थंयसर घडटाली शोशण थंयसर जातालें आनी हाचे विरोध फिलिपी तितलो समाधानी म्हणून नातुल्लो तशेंच सामाजीक रितीन वो लोक कश्ट नाशिल्लो सामाजीक ह्या धाकटुल्या भुरग्यांक थंयसर कसलेंच हक्क नासलें स्त्रियांक कसलेंच हक्क नासलें कशें अफगानिस्तानांत आसा त्याच प्रमाणे थंयसर आशिल्लें आनी ह्यो स्त्रियो आनी भुरगीं कश्ट नाशिल्लीं पांयां तळां मस्त नाशिल्लीं आनी विधविकांतू ती जियोनी जियेनासलेले बरी जियोनी मेल्ले बरी ती आशिल्ली विधवी आनी अशें जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीन कश्ट येतल्या लोकांक सुडका दितलो कोणी एकलो येतलो कोण ना म्हूण राखो नाशिल्लो जायतो लोक आशिल्लो आनी तांतलो एकलो नतानायल आनी ह्या नतानायलाचें बरें चिंता पळोवन जेजो म्हणटा वो एक खरो इस्रायलकार इस्रायलाची खरी उदरगतीची वाट पळोवन आशिल्लो एक खरो इस्रायलकार म्हळ्यार नतानायल हो फिलिपाचो इश्ट देखून ही सगळी संगती इस्रायलांत तवळ घडच्यो आशिल्ल्यो संगती बेजारायन तो फिलिप लागीं उलयतना फिलिप म्हणटा हांव तुका दाखयता एक मनीस तो आसा खंडीत तो सुडका दितलो तो सोडवण दितलो तो आसा जाल्यार सगळ्या बांदपासांतले आमकां सोडयतलो तूं खंत करनाका हांव तुका आपूण व्हरता म्हणटा आनी तो ताका जेजू सरशी आपूण हाडटा जेजू सरशी आपूण हाडटना हो नतानायल फिलिपा लागीं एक सवाल विचारता कोणा सरशी म्हाका तूं आपूण व्हरताय तो म्हणटा नजरेताच्या जेजू सरशी कोण तो नजरेताचो जेजू तो सुतारी जुजेचो पोत हें आयकून तो म्हणटा नजरेतांत कितें बरें येत नजरेतांत कितें बरेंपण येत ही नतानायलाची उतरां नतानायल खरो इस्रायलकार खरो मनीस खरो जुदेव ताचें तें असलें चिंताप नातिल्लें तसलें चिंताप आसलें जाल्यार तो जेजू मेळोंक येतो ना तो जेजू मेळोंक आयलो फिलिपा वटून पूण येताना ताणें एक सवाल विचारलें नजरेतांत कितें बरेंपण येत हे कोणाचे सवाल हे सवाल सदुसेवांचे हे सवाल शास्त्र्यांचे हे सवाल फरिसेवांचे हे सवाल थोड्या जुदेव मुखेल्यांचे सवाल नजरेतांत कितें बरेंपण येत पळया नजरेताक जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर थोडे म्हणाले वो त्या सुतारेकार जुजेचो पूत न्हय वो त्या मुरयेचो पूत न्हय ताचे भाव आनी भयणी आमचे मदें आसात न्हय ताका खंय तावन ही पदवी आयली पळया तें चिंताप लोकांचें चिंताप ससाराचें चिंताप ससाराचें जेजू विशांत ससाराचें चिंताप पळय टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटात पळय टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हळ्यार चलताय ससाराचें चिंताप लोकांचें आशिल्लें जेजू विशांत आनी थोडे लोक जेजू विशांत नाका जाल्ले उलोवन आशिल्ले जेजू विशांत कितें उलोवन आशिल्लें समाजांत तो पोटारी सगळ्या घरा कोणाच्या घरा जेवणाका पेल्यार येता तो व्हडलो खाऊ गो तो पिवंडो तो कोणाच्या घरा वायन दिल्यार घट्ट पियेता पिवंडो तो
तो पातक्यांचो इश्ट तो प्रद्वारींच्या घरा रावता विधवींच्या घरा रावता तो पातक्यांच्या घरा रावता तो पातक्यांचो इश्ट जावन गेला आनी ताचे तावन कितें बरेंपण येत त्या पिवंड्या तावन त्या कवग्या तावन त्या पोट्याऱ्या तावन त्या पातक्यांची इश्टा तावन कितें बरेंपण येत अशें सादें चिंताप लोकांचें सादें चिंताप अंडर एस्टिमेट म्हणटात बरें थोडे फाटी अंडर एस्टिमेट करचें त्या मनशा चिंतू न्हू तो गी तो असो ताचे ती भितर आसली सकत ताचे ती भितर आसली पदवी ताचे ती भितर आसली ती ती पवित्र आत्म्याची सकत तें नेणांत तो गी तो बच्चा तो गी ताका कालें गोत्ता आसा तो गी अशें अशें म्हणून अंडर एस्टिमेट करचें तें कोणें करचें कोणें पळय हंकारी आसात म्हाका सगळीं जाणां आसा हांव सगळीं जाणां म्हाका पुरो गोत्ता हांव व्हडलो बुद्धवंत म्हूण चिंता पळय ताणी म्हणचें तें तो गी तो कांय प्रयोजन ना तो गी तोय कांय प्रयोजन ना ती गी ती कांय प्रयोजन ना हांव बरो हांव सर्वस्व म्हजे संगती सर्व संगती साध्य म्हणलें चिंताप ओडपणाचें चिंताप थोडे पटी काजो जावन आयिल्ल्या सुनेक मायन पळोवन म्हणच्या तें गी पोर आयिल्लें ताका घालें गोत्ता थोडे पटी मायक सुनेन म्हणचें आसा ती म्हातारी तिका घालें गोत्ता कालें शिकल्या म्हण ती तिका घालें गोत्ता म्हणून सुनेन मायक म्हणचें आसा बापायन पुताक म्हणचें आसा तूं कार रे पोरतू जल्मलो तुका घालें गोत्ता रे आनी पुतान बापायक म्हणचें आसा तूं कालें शिकलाय हांव बरें शिकला इंजिनियरींग जालां म्हजें तुका घालें गोत्ता बिंडीसोलें उगत बस म्हणचें आसा सगळ्यांनी आपूण तूं बुद्धवंत म्हणचें चिंतचें आसा आनी मुखलो मनीस आसा पळय कांय फायदो सोनी तो पेद्दा तो बेप्पा तो कांय प्रयोजन सोनी म्हणून थोडे फाटी आमी चिंतचें आसा अंडर एस्टिमेट करचें आसा आनी तसलेंच चिंताप लोकांचें आसलें आनी जेजू विशयां तशें ताणें चिंतलें आनी तें चिंताप लोकांचें चिंताप सांगात घालना नतानायल मुखार घालता कोणा लागीं फिलिपा लागीं मुखार घालता आनी म्हणटा नजरेंता तावन कितें बरेंपण येत हें पुरा समाजेंत आमकां आयकूंक मेळटा कितें बरेंपण येत पळया जाल्यार तो जेजू लागीं आयलो आनी जेजू लागीं येवलो म्हणटाना जेजू नतानायलाक पळोवन जेजू म्हणटा आळे वो जावन आसा कोरो इस्रायलकार इस्रायलाच्या उदरगतीची वाट पळोवन आसलो कोरो इस्रायल घाल जेजू वो नतानायल जेजू विचारता तुका म्हजी कशी वळख तुका म्हजी कशी वळख तुवें आतांत म्हाका पळयलोय फिलिपा वटून तुज्या सिसां वटून हांव आयलो तुवें आतांत पळयलो तुका कशी म्हजी वळख जेजू म्हणटा अंजुराच्या रुखा मुळा तूं बसून ही पुरा सवालां फिलिपा लागीं विचारतना हांवें तुका पळयलो अंजुराच्या रुखा मुळा बसून फिलिपा लागीं हें पुरा उलयतना हांवें तुका पळयलो हो मनीस नातुलोच तें अंजुराच्या रुखा मुळा आसलो म्हूण ताका कशें कळ्ळें तो ताका कळ्ळें म्हजे मुखार आसलो हो सादारण मनीस न्ही हो म्हजे मुखार आसलो सादारण मनीस न्ही म्हजे मुखार आसलो देवाचो पूत व्हरतो महिमे बरीत तो सर संगती जाणा म्हज्या काळजा मोतींतलें सगळें पारखुची सकत ताका आसा देखून तो व्हरतो देखून तो म्हणटा तूं जावन आसाय देवाचो पूत पळया आनी जेजू म्हणटा फिलिपा नतानायला तुका अंजुराच्या रुखा मुळा आसुल्लो हांवें पळयलो म्हणून हांवें तुका सांगलें देखून तूं सत मानताय पूण तूं तुजो सर्गीचो देवाचो पूत सर्गी वयर सकयल देंवतलो देवदूतां बरोबर वयर सकयल देंवतलो तूं रूप पळयतलोय आनी खंडीत हाच्या की चड महिमा तूं देखतलोय चड विजमितां तूं पावतलोय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीन हांव पळया देवाच्या पुताक खऱ्या काळजान वळखल्या मनशाची पळया एक संदिग्ध एक सुखाबळीत जिवीत आयचे दिसा पवित्र सभाचरण करता बर्तोलेमोच्या पेस्ताच्या दिसा सर्गीच्या देवदूतांत महिमे बरीत त्या राज्यांत सरस्परस सर्गीचो बाप स्वामी जेजू क्रिस्त देवदूतां मदें वयर सकयल देंवतलो सोडतलो पळयल्लो बार्तेलेमो निजायकी बागी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदी निजायकी बागी तर सर्गीचे राज कोणाक फावो जाता पळया जेजू म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण उडयलेलो फातर जावं पावलो मोल्या फातर बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून उडयलेलो फातर जावं पावलो मोल्या फातर पळया जुदेवांनी फरिजेवांनी शास्त्र्यांनी सदुसेवांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर
कुर्सायतका काडतका लगड काडतका आमकां नाका बारबासाक सोंडी ह्या नजरेताच्या जेजू कुर्साय म्हणून पिलाता मुखार बोब मारलेल्या त्या लोकांनी सांडलेलो उडयलेलो तो फातोरू जावं पावलो मुल्या फातोरू थोडे पुटी आमी तशेंच करता आमच्या घरांत आवय बापाय आसात 7-8 जाणां भुरगीं आसात वपूत कांय प्रेज आसूं न्ही म्हणून थोडे पुटी आवय बापायन ताका पयस करचो आसा आनी कोंडाच्या एकल्या लाड लागीं करचो आसा निमाणे अंत कालार सांडलेल्या पुतानच आवय बापायक एक कोपशेळें उदक दिवचें सांडलेल्या दुवेनच आवय बापायक एक कोपशेळें उदक दिवचें कोण पळय मोग करतलो म्हाका पळयतलो म्हाका सांबाळतलो म्हज्या अंतकाला म्हजी जतन करतलो म्हण चिंतलो ताचो कोंडाटो करतलो पूत वा धूव आसा जाल्यार ती आखेर येनांत सांडून घाल्लो तो पातोरू जाणून उडयलेलो सारूसो कुंटोत लास्ट निमाणे गरजेक पडचो देखून मालगड्यांची सांगणी आसा जाणून उडयलेलो सारूसो कुंटोत निमाणे गरजेक पडचो सारून मेळना वय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो देखून देवाचें उतर म्हणटा पळया सांडून घाल्लो फातर जावं पळो बुन्यादी मोल पातू आनी तो जावन आसा सांडून घाल्लो फातर जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सांबाळून म्हणटा पळया तो समासम देवतो तरी त्या समासमपणाक लब्ध रावंक ना बगार गुलामांतलो गुलाम तो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो देखून देवान ताका अती उस उबारलो आनी दिलें तें नांव ताका सर्व जनांगांनी सर्व संवसाराच्या हर एका मनशांनी मोडी जाय म्हूण दिमी त्या नांवाक आनी तो जावन आसा क्रिस्त आमचो सोमी वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो अशा ह्या सोमयाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय न्ही वट्टी नाल्ली गोविंदा म्हणून त्या दिसांनी तिरस्कार म्हणून कुर्साय ताका म्हणले बरी आमी म्हणूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी सगळ्यांनी जेजूचो खरेपणी कशें ह्या फिलिपान कशें ह्या सांजुदान कशें ह्या बार्तोले वा नाताल्यान जेजूचो मोग केलो त्या मापान आमी मोग करूंक जाय आमी तसो मोग करूंक जाय आनी तो वळ आमी जिवीत जोडतले आमी जेजूची महात कार्यां पळोवंक शकतले आनी आमच्या जिवितांत जेजूक आमी परगट करतले आनी जेजूची महात कार्यां आमी खुद्द रूप पळोवंक शकतले असलो भावार्थ आमचे थंय आसूं दी असली महिमा आमचे थंय आसूं दी म्हूण विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना जेजून म्हणलें निमाणें उतर कोण कालतो जाता तो वर्तो जातलो कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो कोण पयलो आसा तो निमाणो जातलो कित्याक वर्तेपण वडवीकाय अंकार ग्रेस्तकाय ते सर्गेच्या राजा वन पायना देखून कालतेपण सादेपण आनी बळेपण भोव गरजेचें म्हणलें चिंतून ह्या बळेपणान ह्या सादेपणान जेजूचो पाटलाव करया नातानायला बरी सांजुदा बरी तवळ आमी जैते वों जावंक शकतले असले चिंतांनी आमची जिवीत वृता करूंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन नादान बोरू मोघाच्या दाभान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगान त्यो मोगा तुवें आमकां दिल्ले धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबल्या मोदे सांगलाय सोमया आमकां तुवें मोगाच्या नादान करू मोगाच्या दावान पेटो हाडू आयल्या काणिको घे बापा मोगान त्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्वपदवे दादेवप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या नखेपैसवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्गेच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजू कुर्सार सगळ्या मनशाचे सोडण्यापासून अगणित मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुता वरवीं आमकां उंड्या दाखवायनाच्या रुपान भेटोवन मेळ्ळें आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणी पासून ह्या बलिदानाचो अर्थ गुंडायन उळकोन आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी पासून
जेजू सांगता आमच्या जिविताची बलिदान करूंक भगवंत बार्तोलोमेवाच्या विनवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसों. तुमचे सोबे आसों. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कळे आणि सर्व तै आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. आमच्या सासनी गवळ्या तुझो हिण तू केदीन सांडे नाय पण भगवंत धर्मदूता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुझी पवित्र सभा चलोवच्या तुझ्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुझ्या हिंडाचे गवळे तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय. वो पवित्र घडी आम्ही संभ्रमताना आमची ते आमची इरादे जेजूच्या कुडी रक्ता समर्पण दिवया. वो पवित्र घडी ह्या वखदां कितेंय आमी मागता खंडीत आमकां भाव जाता. व्हडा भक्तीपणांत ह्या पवित्र रितीन वांटली जावंक तुमकां आपण दिता. बापा कुरुस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत. पदकाचें भक्षणें मेळच्यात तुमचे बसत निसमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. बवड तसो गुट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्या आमी बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता.
आनी वो जिवीत सोड आनी सोडूनची कालस तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जी तुजी कुडा रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तलेली तुज्या पवित्र सभे सोड आस करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां तुजी स्थगती नंतरलेल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखार पळोवंक फोव करे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मर्या देवाच्या माय संगती तिसपती भाग्य वजू जय भाग्य वंदर भाग्य वजूता देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. म्हणजे सुडोंदराची आज नमतीन दवरन नतनायाला बरी सांजुदा बरी आमची जिवीत कलतेपणा सुम्या सारखें सावंक आदार आनी कृपा मागून सुम्यान शिकलेले मागणे सांगात मागे आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या आमचिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देखुण्या जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोशान त्रिकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दरंद तांबणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माये मोगोसून एक पोट सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेणी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर देवाची शेणी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर देवाची शेणी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी दिमेगल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्तच्या मोगान बरो मनीस सोनिया संवसारी आयली नातानायलान हे सोम्याची वळख धरली देवाचो पूत म्हूण स्विकार केली आमी समेस्तांनी त्या सकलतिकायन हे सोम्याक देवाचो पूत म्हूण वळखून स्विकार करूंक उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडो रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन जीवनाचे भेडी तुवें उंडो मोडलोय तुज्याच त्या मासा तो पोदोलोय कांसिंतलो दाकारू राग जैशे केलोय फ्रांसिसा पिवंक दिलो जेजू मोगाळा
जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया वागे बोलता ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया वागे बोलता कडपातां तुवे दाखवले मनाचे ते कान तुवे खाऊन दिले हजार हजार लोक उंड्या मस्तीन वाढले येसू मिया आमच्या धन्या ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया वागे बोलता कृपे सागोरा दुनिया वागे बोलता मोगाळा राया हे आमच्या काळजा प्रकाश पाकळी तुझ्या मोगाळूच्या कुडी घाणी आत्म्या विकटाय तू आमका ही तारोका आमच्या सोम्या ही जेजू मोगळा ही जेजू दयाळा ही कृपे सागोरा दुनिया वागे बोलता ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया वागे बोलता प्रार्थूया. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्व लोकांच्या बापा सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्याक आनी आज्ञा पळोव दिवन धर्मदूत देसा देसांनी गेले आमच्या काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवांनी धाड आनी सासणाचें जेवें दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पळोवंक तांकां बळ दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. भावना भयणीनो सांजुदाच्या मुंतळाक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. व्हड भक्तीपणान यमिसाच्या बलिदानांत म्हणटली जावन देवाची उतर आयकून भक्तीपणान भाग घेतिल्ल्या खातीर तुमकां हांव अभिनंदन पळयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. व्हड संख्येन ह्या नव्याच्या मिसाक तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर कोरोना कंताच्या काळार आयताराची मिसां आमच्या मंगळूरू दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत नात जाल्यार ही मंगळाराचें आमकां हप्त्या मदें मीस करूंक अवकाश आसा जाल्यार ह्या मंगळाराच्या मिसाक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक मंगळारा सकाळीं 9 वरार हांगासर मीस 9 उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. ह्या वेळार तुमचे बसूत विशेश करून कस्तेतल्या बसूत पिडेस्त भाव भयणी बसूत भुरग्यां बसूत विशेश करून मागता. तशेंच परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर मागता. तुमच्या हर एक एरिया खातीर मागता. देखून व्हडा संख्येन ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटिली जावंक आनी भक्ती बरेंपण सोडूंक तुमकां हांव आपवडे दितां.
आमचे लगेच स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्ल्यो रेलिको आसात बेंजार केल्ल्यो इमाज्यो आसात कोंता मेदिने आसात हे तुमी घेयात आनी वापरात दिसपडटें जावंच्या आत्मीक झुजा विरो झुजोवंकू ह्यो वस्तू उपकारतात त्यो वापरूंक आनी ताचो फायदो जोडूंक सयत जोडूंक तुमकां आपोवण दिता दैवी वखदां स्टॉलान मेळटात स्पेशली गांठी दुखीक आनी गॅस्ट्रीक पिडेक वखदांनी तेलां ऑफिसांत आसात भुरग्यां पिडेकी वखदां आसात ती तुमी घेयात अशें बरेंपण जायतें आसा जायतो लोक हें वखद व्हरता आनी खंडीत हांगासर आशिर्वादीत केल्लें बेसांव आनी भरलेलें हें वखद तुमकां भलायकी दिवंक शकता तें वखद घेवंक तुमकां वापरून दिता ऑफिसांत तें मेळटा तुमची मिसां तुमी ऑफिसांत दिया थंयसर तीं घेतात तशेंच तुमची ते सवाय तुमी ऑफिसांत दिवेत नासत पळय थंयसर आसलेल्या बॉक्सान तुमी घालयेत तुमचे खातीर विशेश करून मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी मागण्याक विशेष मागण्याची मांडावळ आमी आसा करता तुमचे खातीर विशेष करून मागता आनी खंडीत जायतें बरेंपण जाता ताचो फायदो जोडून तुमकां आपोवण दिता मंगळाराच्या मात्रेनी हप्त्या मदें तुमी येवयेत हप्त्या मदें येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें तुमकां राखूंक मेळचें ना फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत तुमकां मेळटा पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमच्या पुंतळाक तुमी आदार दिया सांगात दिया तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं हांगाच्या पुंतळाची कांय जबाबदारी घेवंक आमकां साध्य जाता तुमी गेल्ल्या सर बरेपणां तुमकां देव बरी करून म्हणटा आसतना आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी सगळीं दिमी घालून नव्यानाक आयतीं सावया सांजुता देवा आमची पासून विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमची पासून विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमची पासून विनंती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सुर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता मगे उजुता देव सरकारा सांज जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देव आनी सांत भक्त प्रत्येक सनमरी आमची सुर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उडास करता बगे म्हणटात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे आमी मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुमच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरील देवा निरंतर ओगला लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावाचो उद्देश तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी बगे उंचुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिवाद वरच्यो गरजो आनी अत्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळ जा सर आमची पातीने आमी तुजी निद व्हरता तुका जावं महिमा मान नगळाप सदां सर्वता आमीन सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दर्दो जावन आसलेल्या बगे उंचुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दर सोमवार मोग तूं जाणा जाल्लोय ताची सोडून वार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गजेली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर्स अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरेची शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज जावन तुज्या पुणशताक पातयेन आयलां एकडे बरो आमी बसया मंगळ बाबणी जायती ते सवां घेवन तुमी हांगासर येतात ते सवां घालतात ते सवां बसत विशेष करून मागता ही ते सवां येपरी आसात 6 जाणांक आम्हाला पियेणां सुटका मेळूंक 2 जाणां मानसीक पिडा गूण जावं 12 जाणां बरें काम मेळचें पासत एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 2 जाणांच्या हातापांयाच्या गांठीची दूख गूण जावंक एकल्याच्या आंगापायांत कुडींत आसले अस्कत काही पयस सुसून बोळ येवंक एकल्याच्या घरांत बाबा आनी माया मोगान समाधानान संतोशान जिवंक
सो जाणांक पर गांवांक बरी विजा फोव जावंक 22 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याक MBBS सीट मेळच्या नीट परीक्षा बरोवंक तयार करून आसा बरी तयारी करून बरी नीट परीक्षेन बरें करून MBBS सीट मेळोवंक दोगा जाणांच्या कामाच्या जाग्यार बऱ्या समाधानाचें वातावरण आसूंक 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावंक 3 जाणां भुरग्याचें देणें फोव जावंक 2 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक 3 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक 2 जाणां कोरोना पिडा गूण जावंक एकल्याचो किडनी स्टोन गूण जावंक एकल्याचें लोन बेगीन पास जावंक आनी घराचें रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावंक एकल्याचें जागो ताचें काम जावंक रजिस्ट्रेशन बेगीन जावंक आनी येवजिल्लें काम बेगीन पंथा पावोवंक एकल्याक CA फायनल एग्जाम फस्ट एटेम्प्टांत पास जावंक एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक 3 जाणां गांठी दूग गूण जावंक 2 जाणां बावलो फटाफट गूण जावंक 8 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी सणवाय मेळोवंक 7 जाणांची BP डायबिटीक कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक 6 जाणांची कॅन्सर पिडा ती गूण जावंक 6 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक एकल्या दादल्याचें मन परिवर्तन जावंक एकल्या दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक एकल्या सर्व समस्या तावन सुखां मेळोवंक 2 जाणांचो बायंटेर बळ्यान जावंक आनी 37 जाणांक 73 जाणांक प्रत्येक त्या सावन पासून म्हाका विनंती केल्या तांचे संगत आमची मागणी आसात आमच्यो गरजो आसात अफगानिस्तानांत जायतो लोक कोस्तोन आसा भुरगीं स्त्रियो उतर प्रायाची पिडेस्त असे जायतो लोक परगांवी लोक आमचो भारत असो आनी इतर गांवचो लोक कोस्तोन आसा समीस तांक सुटका सोडून मेळच्या पासत आमी मागया आमच्या हातो बारयां दिमी घालया सर्गीच्या भोवमगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता तुज्या पुताचे जो मारी फाज सांजुदाची वळख आमकां दिल्ल्या पासून ह्या सांजुदाच्या विनवणेन जायतीं बरीं कामां केल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना हांगासर आजू बारलेली सगळीं त्या सावां तुका आमी समर्पण दिता सोम्या जेजू बापानी पवित्रात्म्या बराबरी सगळी मागणी स्वीकार कर आम्हा हर एकल्या मागलेल्या फोव कर जायत्य अत्रेगांनी काळजाच्या उमाळ्यांनी काळजाच्या भक्तीपणांनी बरा भावार्थान विश्वासपणान मागलेली मागणी तू निर्फळ करिनाय तिरस्कार करीने मगर स्वीकार करून येतेच बेसवाने भरताय हे सगळ्या भक्तिकाची मागणी देन ऐकून घे सर्वेस्परा उदंड काकुळतीने उदंड देन हर एकल्यांक आशीर्वादांनी बर मागलेले फोव करे तुका जा महिमा तुका जावं स्तुती तुका जारा ओगळाप अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगळाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 आतबारिया हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळाप जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया आम्हा हर एकल्याच्या मागण्याचे तुझे दया निस्तिगल सुरेस्परा आमच्या मागण्या कांती आमच्या बाबेक तू लोदी आमका आशीर्वाद आणि बर मागलेले भोव कर सुमिया हालेलुया 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 नवेनाचे मागणे मंदर्शिया मुझे मतीर काळो काढणं म्हजो बाबार्थ दंडनो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तू तेच्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय येवत्या संता म्हज्या काळजाच्या गोंड्या तावन तुका उलो मारता अशा सडलेल्या मरुस तुझे करी तेणे तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोडसन हांव तुका भेटयता तुझ्या मोवाळ माई पसी नवा देखीत तू म्हाका मोगा आदर्श सुदार सनवर एवढा पतीन तुजे कडेन मागलो का तू म्हाका जोड दे अशें आमच्या सुमिये जेजूचे महिमे वत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन बगे वचूतात देवा उलय कष्ट अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बळा अदीक शरती जावन आसच्या बगे वचूतात देवा आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती आमच्या कर बापसे बाबीस पसायबान हेर फुडाऱ्यांक जेजू कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर संसार सुवाट जावन आसच्या जेजूची सुवार्थ सुमेस मनशा पावंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यां धरचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान सुमेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी संधी समाधाना घडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती भगेन कर कुटुंबां जिल्ल्या सुमिया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची पिटारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती श्रील्या कर सुमेस बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मन शांग जेजून सासनीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं आमी विनंती सुमेस कर ताणे जेजूच्या बळा आदी कृपेवरी देवसराच्या ताळण्याचेर संसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्र ओडण्याचेर सयत वरच्या खी आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमे वत धर्मदूत आणि रक्त साक्ष बघून जुतात देवा तुवें जेजू समोग जायत्या म्हटलंय तू समोग आमच्या काळजांनी तू सडय पत्काच्यो स्वार्थाच्यो वाटो सोडून बाया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळ आनी ठाय दी कष्ट अडकणी मध्ये निराशेन आनी बेजाराय तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळों दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणां शबित्यान सुमकोन सर्गे देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी भोवशी करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन एक घडी बरो
दोळे दांपिया आमच्या हात आमच्या अर्धाचे दवरया सांजूद आमारी फार केल्ल्या बरेपणाचो उडास काडया जायते बरेपण ताणें आमच्या जिवितान केलां आमच्या भुरग्यां बळार राखून सांबाळला कोरोना कांताच्या काळार आमकां ताणें राखून सांबाळला बेसांवांनी भरला आशिर्वादांनी भरला मागलेले फोव केला भुरग्यांक हजरी जोड्यांक भुरग्यांचे ताणें फोव केला काम नासलेल्यांक काम फोव केला सिरीक नासलेल्यार सिरीकेचे ताणें फोव केला आनी विविध रितीन मानसीक विविध रितीन कश्ट दिल्या हरिकल्या सुडका सुडवून दिल्या हे सगळं बरेपण उडास करया ताका आमी अर्गां दिवया सगळ्या जाणां बरें काम फोव केल्ल्या पासून एकल्या मेडिकल रिपोर्ट समस्या नासतना बऱ्यान आयलेल्या पासून 17 जाणां कोरोना पिडेंतली गुण केल्ल्या पासून एकल्या कठीण पिडेंतले राखून व्हेल्ल्या पासून एकल्या जिणेंत बरेपण लाभलेल्या पासून एकल्या जिवितांत संतोश समाधान दिल्ल्या पासून एकल्याची तकलीफ बडाबड गुण केल्ल्या पासून तशेंच 14 जाणां मागुलो उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात तांचे संगात आमची अर्गां गुंतया सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया ओगळाप तुका सुमिया जेजू Oglap tuka sumia अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळाप जेजू जेजू अर्गां जेजू वेगळ्या सबरे पडाक खासता मरी बदललेल्या आशीर्वादापासून तुका मी अर्गां दिता सुमिया अर्गां जेजू ओगळाप जेजू अर्गां जेजू हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिणेत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang ditang सर्गींचे बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनान आमकां सांबाळलेल्या की Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang बापा या ditang नव्याच्या कुटुंबा बागेवंत देवाच्या मसतीन वेदोळस केल्या आणि मुखार करून कुशी वेले उपकारां पासत Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang ditang बापा तुवें तुझे देहात येतल्या सुख नासतना गुमो केल्या आणि कष्ट निराशेन सांबाळून धरलेल्या की Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang ditang बापा तुवें तुझ्या दैवी मोगान आमकां पदकां सुटका दिल्या दुबा वेळी मती उजवाड दिल्या आणि कधी तुकीने आमकां मुजवाळून दिल्या की Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang बापा ditang तुझ्या क्लेशपती जनित पुता जेजूच्या नावे तुवें देव सरार्थ तरिल्ल्या आणि बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन भरलेल्या की Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang या ditang पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिंगाची मागणी ऐकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang ditang या बघेवन सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायते अजापां केल्ल्या खातीर Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang ditang सांजुदाच्या मजतीने आपण तळा सभार प्रगतीचे काम आजारी केल्ल्या खातीर Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang ditang सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुझ्या कुशाप्रमाणे वेळा काळात गीत आमकां वो केल्ल्या खातीर Bapa bagayon tadda marifat ami tuka argang आमी ditang सर संगत मिळो सुमेन सगळेल्या मागणे संगत मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संकाय तुझी कुशी सर्गात तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमची चुकलेली आमची ताव तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळ्या पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ बाबणीनो आमच्या पिडेस मौना बसो देवा लागीं विश्वासान आमी मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनुवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना सुमिया सर्वेस्पर आपणे सले आमच्या भावभयणीचे कसल्यो करी आयक आमचे प्रार्थना सुमिया सर्वेस्पर आपणे ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेल्या नरसां सेवा काम पाव आयक आमचे प्रार्थना सर्वेस्परा सुमिया सकट पेडेस्तां थाळल्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना सर्वेस्परा सुमिया तुझ्या मनेने दवरच्या पेडेस्तां जिविताची बत्ती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचे प्रार्थना सर्गींच्या सुमिया बापायची सामी आयकली आमच्या भाव भयणीचे सर ते समा तुझ्या रिकर सांजुदाच्या भक्तीकडचे जिणेंत ताणें आशिल्लो संतोष आनी समाधान होवो करी आयक आमचे प्रार्थना सर्गींच्या सुमिया बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दिता हांव तुजी कुशी वयत ती सर ते समा तुझ्या रिकर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना सुमिया मगळ बापा गांवांत तशें बरें गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तूच्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची गागोळट करी तांकां बरें काम फोव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना देळ सुमिया बाबा भाव तिची संगातीन वा संगाती मेळना आसतना कस्तूच्या सर आमच्या भाव भयणीची तुजी दाळ दिसत घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवनचें तेणें फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना सुमिया सर्विसपरा भुरग्यांची तेणें अशें जाल्यार सर काजरी जुण्याची बिन मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे तेणें तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना कोरोना पिडे सुमिया कश्ट दिल्या सगळ्या संवसाराचे आमच्या भारताचे आमच्या राज्याचे जिल्ह्याची काकुळट कर आम्हा हर एकल्यांक ह्या
पिढ्यांतले सुडका सुडवण लाभे म्हण आम्ही मागताव ऐक आमचे प्रार्थना येसुनिया अफगाणिस्तानात कष्ट दिल्या सर्व लोकांची प्रतिर्दा भुरगे आणि स्त्रियांची तशें सपरगावी लोकांची काकुळत कर तांकां हर एकल्या सुडका सुडवण लाभय शांती समाधानाचे राज्य स्थापन जायशें कर म्हण आम्ही मागताव ऐक आमचे प्रार्थना मरिये येसुनिया पिढेस्तांचे भलायके तुझी भुरगीं तुझी मजत मागतात आमची मागणी ऐक नमारणी काकुळतीचे माये नमार आमचे जिवा अमृत आणि भरोशा तुका मेवलो मारताव आम्ही बदेशेची बाळकां या तुका जगवणात आसताव आजकाल उस्कार सोडून आम्ही तुका रुदान करताव तर आमचे शके ते तुझे काकू तेवढे आमचेर परते प्रिय बदेश उपरांत तुझे कुसने दी पण जेजू आमकां दाखय हे दे आणि मगड दिलो बी आमकार मरिये पिढेस्त आमच्या भाव पिढी विश्वासान आम्ही सुरेस्परा तिंद्रादी लागी आम्ही मागोया संगत आम्ही म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सुनो दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो ल्हान विसलोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बसवंडरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बोधयाळ बापात्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कस्तोंच्या तुझ्या साखराणी साखरणेचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो अबरीत कर अशें पत्करणी तळ जावन पिढी शिडंतले गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्याचे नावी आमचो आदार ताणी रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया बोधयाळ सुम्या भवताच्या बसवंडरा तुझी मेद मेहनतली दयाळ आम्ही मागताव पिढे शिडेन कस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांसान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जिवन तांकां द्वदार दी आपल्या कस्तावर सुदारून तुझ्या दयेन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांसांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासन आनी काकूळ दीर मागो तुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दीव देवा सकलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाट करू तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखवण करू देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे मोठवे सक्रामेंताचें आराधन करच्याक आयती जावया गावया गीत K4 149. देवा बापा आराधन करया जेजूस मिया नमन करया देवा बापा आराधन करया जेजूस मिया नमन करया पवित्र आत्म्या आमी नावाड्या पवित्र आत्म्या आमी नावाड्या त्रिएक देवा हरसून वाकण्या त्रिएक देवा हरसून वाकण्या देवा बापा आमी मान करया
जेजू क्रिस्ताचे नाव गाऊया. देवा बापा आम्ही मान करूया. जेजू क्रिस्ताचे नाव गाऊया. पवित्र आत्म्या आम्ही गाजवूया. पवित्र आत्म्या आम्ही गाजवूया. त्रिएक देवा समोर करूया. त्रिएक देवा समोर करूया. बापा बापा नमान तुका. जेजू सोमिया होगडा तुका. बापा बापा नमान तुका. जेजू सोमिया होगडा तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा अर्गामी दिव्या. त्रिएक देवा अर्गामी दिव्या. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचं तुम्ही आमच्यामध्ये आज सांगा सर. उड्यारूपी नजरेत आमच्यामध्ये उड्या रूपात असा सरसनामध्ये आम्ही मिळवून त्याची स्तुती करूया. सर्गीच्या बरोबर त्याची आम्ही स्तुती करूया. सगळ्या देवदूतांच्या गायना बरोबर त्याची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 Tugas sumia Jesu, oglam tugas sumia Jesu, wondan tugas sumia Jesu, aradan tugas sumia Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Question. कीर्तन 138 म्हणता दविदाची कीर्तन आहे. दविदाक पत्कांतली माफी वा सुडका दिल्या उपरांत दविदाचे काळी संतोषान भरता आनी सर्गीच्या बापाक भरलेल्या काळजान तो अर्गां दिता. तो म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता. हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस्परा सर्वेस्परा सर्वेस्वरा सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुका अर्गां दिता. तुज्या दुता मुखार तुझ्या दुपा मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता. हांव सरपडता. तुज्या मोगा तुझ्या मुखार आनी विश्वासीपणा पासत आणि विश्वासीपणापासून तुज्या नांवान तुझ्या नांवान हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक कित्याक तुजें नांव तुझे नाव आनी तुजें उतर तू पवित्र सकटा प्रास सकटा प्रास वर्ते केलाय. वर्ते केलाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हणजे मोगाच्या भावानं वरिनो सुमयान आमकां जायतें बरेंपण केलां. आज खंडीत आमी ताका अर्गां दिवंक फावो. आज आमी उस्वास काडटा जाल्यार ताणें दिल्ली भीक आमकां ताणें दिल्लें उठ्ठी भीक देखून ताका आमी आभारी जावंक जाय. फुडें पटी आमी सुमया म्हणजे आसा कोण सुमी कोण तूं तुजी वळख आमकां ना. हांव म्हाका आतां देव म्हणचें आसा. ती थोडी आमची अंकाराचीं उतरां थोडे पटी आमच्यात वायटा कारण जातात. आमचो देव सर्वेस्पर जें कितेंय आमच्या हातांत आसा कितेंय ताणें आमकां दिलां जाल्यार ताणें दिल्लें वर्तें देणें म्हणल्यार वाटून घेवंक जाय.
देखून थोडे पोटी आमकांच देव म्हणूंक जायना. देव आमच्या प्रास व्हरतो बलिश्ट ताणें पुंकल्यार आमी पडटा. देखून हे मतीन दवरूंक जाय. देखून ताणें केल्ल्या बरेपणास उडास काडया. सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया. एक घडी भर दोळे धांपया, उडास काडया. आमी ताणें केल्ल्या सर बरेपणासो उडास काडया. आमी ताका अर्गां दिवया. उबी रावया. हें गीत गावया. अर्गां दिवया, अर्गां दिवया. ताच्या नांवाची स्तुती करया. ताका नावाडूंक महिमा दिवया. ताचे समोर आमी सर पडोवया. हाडुया बेटा. अर्घा दिव्या मी अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. अर्गां दिवया मी अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सर पडुया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सर पडुया. सोम्यान केल्यात किती विचित्र. देखा तुम्ही ताची विस्मिता. महिमा गसात ताची कृत्या. मानाक आमी गावया. सोम्यान केल्यात किती विचित्र. देखा तुम्ही ताची विस्मिता. महिमा गसतात ताची कृत्या. मानांताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सर पडुया. हाडुया बेड्या. आमचो समय आमच्या मध्ये आसा. त्या समयाची स्तुती करया आमी. रसला काळा जेवणान आमकां पोसला. वायटा विघ्नांत येदोळ राखला. पिडे शिडेक ताणें सांबाळला. संसार ताणें रचला. काळा जेवणान आमकां पोसला. वायटा विघ्नांत येदोळ राखला. पिडे शिडेक ताणें सांबाळला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सर पडुया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सर पडुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. बसया. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesu. Argan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Studi Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. मगल बावडीनो एकडी बोरसोमिया पडया आमी गेल्ले पातकाची दुगदर्या थोडी पोटी आमी आमच्याच ओडवी कायन अंकारपणान आमच्याच ओड माट्टान सोम्याक आमी तिरस्कार केल्लो आसा ताचे उतरां विरोध गेल्ले आसा ताची उतरां आमी सांडिल्लीं आसात ह्या पसून ताका आमी अर्गां दिवया जेजू म्हाका पळयता कीर्तन 30 आनी 6 म्हणटा नसत्या मनशाच्या काळजांत पातक उलयता कोणाच्या मनशाच्या काळजांत नसत्या मनशाच्या काळजांत कितें उलयता पातक उलयता बरेंपण उलयना ताच्या दोळ्या मुखार देवाची भिरांत ना आपल्याच दोळ्या मुखार तो आपणाची इतली बाडाय दाखयता की आपलो गुन्यांव सोदून काडूंक आनी तो कांटाळूंक ताच्यान जायना आपणाचीच बडाय नसत्या मनशाच्या काळजांत पातक उलयता सत उलयना आत्म उलयना ताच्या दोळ्या मुखार देवाची भिरांत ना आपल्याच दोळ्या मुखार तो ताची बडाई इतली दाखयता की आपलो गुन्यांव सोदून काडूंक आनी तो कांटाळूंक ताच्यान जायना ताच्या तोंडांतलीं उतरां खोटी आनी पोडकिरी शाणेपणान साल शाणेपणाची साल आनी बऱ्यो करण्यो ताणें सांडल्यात देखून ह्या मनशांनी सोम्या सोय पाटी येवची गरज आसा सोम्या सोय पाटी येवची गरज आसा प्रेज द लॉर्ड क्या तुमी येयल्यात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. सोम्या सोय पाटी येवची गरज आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून ताणें आमकां आसा पोवणे दिला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून आमी आज हांगासर आयल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मुगाच्या भावनो भयणीनो एकडी परदोळे दांपिया जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता बेगीन ताच्या तो घेता वेंगीन ताच्या तो घेता पदकां म्हजी बक्षिता पदकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 उलो मारा येवता जेजू जेजू आमचो जेजू आमच्या मदें आसा पदकां बक्षिता तो जेजू 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 उलो मारा येवता जेजू 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 जीसस जेजू 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 येसुवे जेजू 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 जिनीर गंगल जाताना खंयची जोखीन पडताना सुमे उलो मारताना कांयच म्हाका उडयना जिनीन गंगल जाताना खंयची जोखीन पडताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उडयना जेजू 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 जेजू
जेजू जेजू तुला मला सोम्या हर जातो उला मला जेजू पण बदकाची भक्ती म्हणा दूर करता बदकाच्या बक्षाने मागता आणि सोमी नका करणे भक्ती आहे वक्ता जेजू 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 हालेलुया 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 Ergantuka Sumia Jesu, Ergantuka Sumia Jesu, Aradantuka Sumia Jesu, Hallelujah. हालेलुया गडी बरदोळे दांपिया आमच्या हृदयाचे दवरिया आमचे समर्पण करिया सगळी आमची त्या सहमती गाडया जे कोणा मागता बसेला सुगडास काढया तांचे बसूत मागिया सगळी आमची कूड समयाच्या पायांतळा समर्पिया आमच्या कुडींतले सगळी पिडा शिडा आमची कस्त अंकात गत बेजाराय दूख सगळी समयाच्या पायांतळा समर्पिया आमचे कुटुंब समयाच्या पायांतळा समर्पिया कुटुंबांतलो म्हजो पती म्हजी पती म्हजी भुरगीं बाळां सगळी समयाच्या पायांतळा आमच्या आवय बापाय पिडेस्त भाव भयणी पिडेस्त कुटुंबाची उतरप्रायाची परगांत आसात आमची भाव भयणी कस्तोन आसात आकांतांत आसात सगळे समयाच्या पायांतळा समर्पिया समी म्हणटा भिये नाका समया भिये नाका बाळा भिये नाका हांव तुजे समय आसा तूं खंत कर नाका म्हजे सरशी तूं राव म्हजे सरशी तूं ये म्हणून जेजू आमकां आपयता हे वखता देखून तो म्हणटा तुका बेन दिसूंक पुरो तुका खंत बगूंक पुरो एक सुरो तूं आसताय म्हूण तुका कोणूच ना म्हूण तुका बेन दिसूंक पुरो तुका कोणूच संडल्यार हांव तुका संडिसोना हांव तुका संडिसोना म्हणून जेजू आज आमकां सांगता ह्या संदर्भार व्हडा बरोवशान आमचें समर्पण करया सोमी आमकां आपणून दी गूण करूं दी आनी विशेष बेसवांनी बरोवं दी म्हणून आमी मागया हे वखता सगळे आमच्या हात हृदयाचे दवरया दोळे दांपया भक्तीन समर्पण करुया हे गीत गायतना सगळे तुमच्या कुडीचे तुमचे कुटुंबाचे तुमच्या भुरग्या बळाचे परगांत असलेल्या भाव भयणीचे तुमचे पिडेस्त भाव भयणीचे देवत्रेक ते सवाक इतिहासा सगळे सुम्याच्या पांयातळा भक्तीन तुमी समर्पण देवी आनी हे वखता सोमी तुमकां आयकत आनी बेसवांनी भरता आनी ह्या सोमयाक आमचें समर्पण करया नाका म्हज्या बाळा आसाई तूं म्हज्या पांयातळा नाका म्हज्या बाळा आसाई तूं म्हज्या पांयातळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयातळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयातळा मुखार तूंच धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो संग मुखार तूंच धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो संग भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयातळा बेन तुका दिसताना कम तुका भोगताना बेन तुका दिसताना कम तुका भोगताना एक सुरो आसून कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना कितींच सांडसुना हांव कितींच सांडसुना कितींच सांडसुना हांव कितींच सांडसुना
भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा मुखार तुझ दवरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सगळा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा पीड तुका येताना कस तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कस तुका दोस्ताना निराश जावन बरवोस सांडटना पातयेणी सुकोन सलवणी येताना हे दिनच सण सुद्धा हे दिनच सण सुद्धा हे दिनच सण सुद्धा हे दिनच सण सुद्धा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा मुखार तुझ दवरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो संगा मुखार तुझ दवरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो संगा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा Alleluia, 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 Amen, Alleluia, 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 jatuh barang, ini tunggu barang semua, Alleluia, 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 semua, Yesus lebih kita berpurasyirwadkan, puji berkat ini misalkan aja sila-sila boleh semua, Haleluya, haleluya. Dia pemimpin yang surga punya nama Tuhan berikan semua, punya nama Tuhan berikan, sebelum waktu kita, mati membuka tersedia kerja kosong, bila kita tujuh bersama nanti corona sasnya, nanti makan so, kalau kita ikut di surga para, nanti mau baca, ulo kita ikut di, nanti mau ulo di semua, nanti tanya kanti, asyik dari bos semua, haleluya, 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 haleluya. मगर बाबड़ी नो पवित्र आत्म्याची मजत मागे वक्ता पवित्र आत्मा आमच्या ते देवानी होती म्हणून मागा पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बर म्हणून मागया आमच्या तकलेचेर हात दवरया पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बर आमच्या मुखल्या रावन तूं आमकां वाट दाखय पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्या रावन आमचें संरक्षण कर आमच्या बगल्या रावन आमकां निरंतर आशीर्वाद लाभय म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया ये पवित्र आत्म्या जाई म्हाका तूं जाय पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पर तुझ्या मना पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय पवित्र आत्म्या तुझ्या बळा तुझो सांगा हांव आशेता
सशी हांव येता तुझी बोबी देणी मागता भितोलोय म्हणपाक येता तुजो सांगात हांव आशेता तुझे सशीन हांव येता तुझी बोवी देणी मागता भितोलोय म्हणपाक येता ये पवित्रया जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्रया तुझ्या बळान अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया ओगळाप तुका सुमया जेजू ओगळाप तुका सुमया जेजू कृपेचे देवान आमकां दिल्यात एक घडी बर सुमयाक आमी निट्टा तूं बरी म्हळ्यार निट्ट आमकां बरे आमच्या हात पांयाची गांठी दुखी पुरो वसोवचे जाल्यार आमी आमच्या हात पांय समान निट्ट सोडिची सुमयाक आमी अर्गां दिची दिन वासू जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. ओगळाप जेजू ओगळाप जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधना जेजू आराधना जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमया दिन वासून दोन ताळयो बेटा म्हळ्या जोरान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सुमयाचो आशीर्वाद गावी अंगीत हे देवडा सक्रामेंता Aboda sacramenta sastranama guruya Urviniatya rupa modla noyoriti adarya Sarvorvecha askadvishya Bavartache Valdivya Zashi Baba Tashis Buddha Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Harsita Dukkha Dukkha Jaspirita Samasami Navarta प्रार्थुया हे देवाच्या विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कसना सुगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सुडवणी सुबळ सदां समचे तें बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ते रामान करून देईन आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्याच्या वेतांत नतनायला बरी सांजोतात देवा बरी आमचे जिवीत सद्या आनी बड्या काळजाचे रुपीत करून तूं आमचो सुडवणदार सर्गीक देवा पसो पूत म्हणले 7 जाणां जावन तुजो पाटलाव करूंक आनी तुका मानता तसले जिवीत जिवंक आमकां आदार आनी गुरपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना Amen.
उभी रावया. भोव अपुरबायन मिसाच्या बलिदानांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटिल्ले जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देव बरें करूं म्हणटा. परत येवच्या मंगळारा आमी संगाता मेळया. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत गावया आनी सोम्याची स्तुती करून उपकारी काळसान तसो ही दिन वाचोया. उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या अर्घा दिव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून मोठ्या उपकार तसो पावुड्या दैन आमची तै सोम्या आयलाय येण्या तुझ्या आमकां दादोस केलाय सर्गी काळान आमचे पोषण केलाय मोगान तुझ्या आमकां केलाय उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या अर्घा दिव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून मोठ्या उपकार तसो पावुड्या मुखाळ पुत्रा सोवे अवघार मोरी आशीर्वादी भगीन पुरुषाचे कृपेने आमचे देवा चंद्रस्पंदले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.